Kao i prvi zvižduk sudije nogometne utakmice, konvencija je znak za početak najozbiljnijeg dvomjesečnog nadmetanja stranačkih predsjedničkih kandidata. Nekada su konvencije bile intrigantne debate stranačkih vrhova. Ponekad, kao 1968. godine konvencija Demokratske stranke, dani izražavanja nezadovoljstva, tada zbog rata u Vijetnamu. Posljednjih godina konvencije su prerasle u velike ceremonije i zabave. Kandidati za predsjednika odavno su poznati. Odabrani su na preliminarnim stranačkim izborima, a slično kao na utakmicama svjetskog prvenstva koje će dati učesnike finalnog meča. Ove godine finalisti su Barack Obama, demokrata, i Mitt Romney, republikanac. Analitičar instituta Brookings, John Haddock, kaže: sve izgleda slično, naravno uz razlike u politikama koje stranke i kandidati zagovaraju. Stranačko timsko jedinstvo ispoljavano na konvencijama je poskupo. Svaka stranka dobija $18 miliona iz poreza koji plaćaju Amerikanci. Ove godine stvarna cijena bit će po $40 miliona. Mnogi misle da bi taj novac mogao biti potrošen racionalnije. Politički konsultant Richard Savage ističe: ljudi, stranački neutralni i neovisni, na konvencije gledaju kao na bacanje novca. Za mnoge stranačke aktiviste koji neumorno rade, konvencija je zaslužena nagrada. Konvencije su ponekad oskošna daska za političare Novajlije. Sadašnji predsjednik Barack Obama je kao ključni govornik i mladi senator bljesnuo na konvenciji Demokratske stranke 2004. godine. Svojevrstan slobodni šut na konvencijama je televizijsko pokrivanje. Američke televizijske mreže, prateći izravno, nude Amerikancima brojne i bitne i vrijedne analize i informacije, ističe Norman Ornstein, analitičar instituta American Enterprise, i dodaje: i to besplatno, bez skupo plaćenih reklama i oglasa, prenose sate i sate poruka biračima. I kao i u nogometu, ko postigne više, pobjeđuje. Za predsjedničke kandidate cilj je osvojiti Bijelu kuću ili ostati u njoj još 4 godine. Ko će to biti, neće se znati do 6. novembra.